Pitanje broj 7. Ikonoborska kriza. Doba ikonoborstva trajalo je tokom decenija vladavine careva iz dinastija koje su poreklom bile sa istoka. Carskim ediktom 726. izdat je prvi zakon protiv ikona, kojim su zabranjene religiozne slike. Usledilo je uništavanje slika u carstvu, čitava oblast prikazivanja svetih likova bila je zabranjena, ali profano slikarstvo je bilo dozvoljeno. Protivnici ikona su smatrali da je ikona idolopoklonstvo. Hristos ima jednu ličnost, a dve prirode, božansku i ljudsku. Ikona je slika Hristove ličnosti, se poštuje i odaje joj se čast, a sama njena materija se ne obožava. Ikone su se morale posčinjavati etičkim pravilima. Ikonoborstvo, koje je potrajalo sve do 843. godine, kada je carica Teodora obnovila upotrebu i kult ikona. Još u početku sukoba Jovan Damaskin je u Palestini, koja je tada bila pod muslimanskom vlašću i u kojoj je bio siguran od progona vizantijskog cara, napisao svoju odbranu svetih slika i objasnio da ako je, dakle, Sin Božiji postao čovek i javio se u ljudskom obličju, zašto se ne bi predstavljao njegov lik? U kasnijoj fazi Teodor Studit je odredio odnos između slike i njenog originala kao identitet. Čovek je načinjen po liku i obličju Božijem, otuda ima nečeg božanskog u umetnosti stvaranja likova. I potom je tvrdio da su ikone neophodne jer kao savršen čovek Hristos se ne samo može, nego i mora predstavljati i poštovati na ikonama. Reknemo li ovo, crkveno tumačenje Hristovog spasenja sveta je praktično uništeno. Bogorodica na prestolu je delo ove vrste. Za vreme ikonoboračkih rasprava glavni argument u korist svetih slika bilo je tvrđenje da je sam Hrist dozvolio Svetog Luki da naslika njegov portret. Te prve svete slike su bile uzor za kasnije slikane portrete. Ikonofili su naznačili da u Hristu jasno treba razlikovati ličnost i prirodu. Hristos ima jednu ličnost, u zagradi ipostas, a dve prirode, božansku i ljudsku. Ikona je slika Hristove ipostasi u kojoj su obe njegove prirode. Sa druge strane, slika, to jest ikona, se poštuje i odaje joj se čast, a sama njena materija se ne obožava.